now. Yes. Yo inaitwa kiamsha kinywa. Yo kiamsha kinywa. Now mundu wothe kuri uria mundu akiria breakfast yake depending on uwezo and circumstances. Kwembe ukora breakfast do kuringana nutritionist kwiragwo is the most important meal. Actually fatie kuria breakfast uria turi ya supper. The breakfast nero fatie kuria a heavy meal. Yes. Nigetha ukigie na energy ya gutinda. Yes. Ona ugithina uko guruguru rwa baruhi ari breakfast maruga ngima na githeri githeri na ngima mukuria mwena wa coast na kuori hali kazalika ona mutumia aroka 10 kwaria breakfast maruga nginya pilau no itwe tugikura ri breakfast was a very downplayed meal. Breakfast was done. Tiate ni undu wakora ati wikireirwo ogu. It was not crucial. Even the lack of it was not a big deal. It was not. And when you are akienda riu koko wu emotionally ri akwira ona ndare kindu arokeire. Yes. So you to wa kindu mundu angirokera na rimwe ni wagi and the situations of then. Yes. Of course no ikora meci mwe Matuko matene. They used to have breakfast as a meal. Ni wakora riu mama mena mugate. It was very rare ukora mujurare o mugate daily. Yes. Ona kwa ria tweta mami-ini ri. Yes. Yate mugate wari yago daily. Yes. Acio na muthuri wa mucio cio waigua ori atiriri. Irawa irema. Chaine njohi. Chaine njohi okenyuo mukabu. Wow. Na ndarau ate mugate agorire ni etherwo kienyo kia ngima ya murara kana kwariro kagwa cigatigaru kou. Yes. Kana gatuma. Chai was a very basic thing. Actually most of us twanyua chai mutheri na ti chai ate mumata. No, ni chai ambayo the ratio of water to milk. Masiwa imerushiwa beri. Na limo masha ni maamu akaranga sukari. Karanga mwaga masani mwafoni sukari ele mwana wako wale mwana hilo sukari ne mugeni no mutire masani mwekira sukari gathufuria ukaya ukaira chi. I don't know whether you know that. I know it. Waira chiri wekiro iria na mai ukanata wina masani ukanata wina masani no idea muranywa sukari mushuru. Yes. No, the struggle was real. Yes. Tibe meingi wakora ati kiria kiriko ati nikira baikare ho metha-ini mucoke atiri mugairu. No, meci meingi breakfast was a kitchen affair. Kitchen. Urekeria hau. Yes. Either ugecungi githiurukio hau kana ocha yungari oguo mwene. You know the ladies Gen Z matingihota oguo. Tena ni kwali atumia aina magia thufurio cai ucio ndukumba na macani ina ndarahuthira gicungi. Yes. Niyo ango ya kungaria thufuria inclination. Yes. Kangario waira thoguo kiringa ndwakona kirimu na ndwakorwo na macani. Yes. Kuuga tu kirimu gitikaigire gikombe. No, kwembe citare nginya something as basic as birika. Cai wekirwo birika ni urutwo thufuria direct usavetwo ona ikombe ciigagwo thi murokoro kwa ati ni wiru orore cai wacuba watheruka waitika mautho o mundu gatoti na we muzubaire. Yes. Yaku ni guskerwo ona ni ukweherio either we unapologetically. No ndu akumenya ati breakfast ikorwo na kitafunio ri ni wale wigiririki waku wayo irio cia supper uciskere wike kindu gitao rationing wone kindu ungirokera oko ni ndu mamurugire ri ukaria na ndukonia yangi ni watigia tondu Mmegucemana nacio hari okuhitha. Yes. And you know wahitha from very many adversaries. It was like the savannah. Everyone was a predator. Wabe ohithe kumana na aria nyukwa na aria nyukwa. Those were the first predators. Ucoke umenye nyau yanyu. Na bear. Na rodent.
ndakura kuiga kindu ati ungithumania na cai was like banking. Ne wakira oguo karirikana utuku. Yes. Ya ndigukirirwo na ndirahithite nduma. Ukamba ugokira. Utuku gatagati ukamba ukarahuka. Ugahuta huti ukaigua cirio ugacoka toro. Yes. Rucini ri wayo cai waku andu makona wecembia ke wecembia nja. Yes. Kaigua Mami Peter ne kore araria. Niki araria? Ne ndoma. Arutite ku? Cia kwandira igite hwae. Ciro cio ndwakoragwo na maundu meri. We oragirio no uige ciaku. Toka hapo. Ki uyu ugire mwana uri ungi. Mami mwiri ahe. Gutire nduraheo. Muno ne igage ciake. Githia muigarania inyuothe. And if he had a scandal, ataenda expose wori aiko gwe cai wake ungiaheanirwo ri ni agwitaga amenya wina cai wake kamwiro heana cai yakura akegaka no kire ura turekire gwa cucu ngera kage kana njuga ni gaka no kire kage kanini ndina igwa ni gukuriha we ndathie kuga ndia wone mami Mam, kena we kora kenda kuria ciothe. Tukioyoria ciothe. No, actually self control ya muthemba ucio ndiari na ciana nyingi. Ya gutigia irio. You see, wahota gutigia. Yes. Tondu ringi kahwa-ini kau mutanoka kuria safari. Yes. Ni ukuhangitie wena kuu mugunda wa harira matunda na what have you. Ukaruma iteka. He makondo maku mareruanĩire. Na rĩo ramathikĩte ngui yanyu ndĩrahamenya. Riu mugiuka dining ya safari. Wena head start. Wina ka head start. Yes. Ukamenya ni ukutinga tupisi tu. Iri twa nduma. Kana he kundu guthiite gukorokera. Tokio kiu niki ahuthika muno kihuru. Gukorokera kwene. He kundu guthiite gukorokera magukua ki? Magukua tha. Yes. Mona ni gukua ni ngaragu. Yes. Mona na hari oriri na kwanyu ngigakinya ni ukugwira ki? Ni ukugwira bara. Magutara ki? Thani. Watarwo thani. Kwanyu ngiakorokeire kundu kuri ati ni mucere. Yes. Uria mucere. Ucoke uthi ukore kwanyu riu. Ni nduma kwanja ire yana gamu. Etagwo ya kigoi. Yes. Niwe rithagia. Ugatigia ciake. Cia rucini. Because you have self control and your body is replenished. Wewe na head start ya thani ya mucere. Wewe ni ukurite kuwene. Oguo ekigoi giaku ni ukubangaiza. Ni ukubangaiza. Aya ngimaninde ciao. Weithe na gatumo oguo. Uthie ndiro iria ta accessagwo muno. Yes. Ucienyo. No hithe na kindu kingi. Yes. Uthieke. Ito guo no kendiro. Yes. Gwetha kindu. Akore thefo yaku. Yes. Hapo utaisare. Sasa hiyo ni state property. Hivyo ndio imeenda. The state acquires. Hiyo imeenda. Umio no ngeithire makondo maku na ni kuyura ire kwene. Monwo ni nyukwa. They become public. That is family property. It's family property. Ukikire makondo tia wiwo ika. Ona ukiri ungiokia na makondo. No one is interested. Probably on anyukwa da interested. No wale gai kondo riu. One ni maria tweta ya blue band. Akwira ke nuthu ke uri. Ekira thani utwaye thogu. The forceful acquisition. Yes. Government forceful acquisition. Gatwaye thogu. Abai. Okay. Riu makuriri. Riu mari yakwa. Kigita mutwe thutha uyu. Kau rege nuthu twero twanyura na ithuothe. Githie mugeke gua. Riu gwiciria riu kwira. Ati no akwire kiriei. No. You know, you want to exercise veto powers that you are the major shareholder. It doesn't matter. No. Pero inaneli yaga ne makwao.
He used to feel bad. No nara uthi thirikari ekaga doesn't but account contribute gaki to the Yes. national kit. Yes. No nginya keki igiruru metha-inĩ yothe ihũrwo ndari. Gũtirĩ wanumania anga wandu. Kuna Niwe mũrehi. So what? so what? Yeah. Ikifika huku ni ya huku. Yes. Akora waigua. Nĩkĩona mũndũ ona kĩndũ gĩa kũrĩa. Wamba ũkegũtha mũgũnda kĩanda biũ. Ukeyunduthĩra kuo.